Hello SOPI Avelin Eimi Thusim channel KAHIN lem kidave Tuni hin SOPI bro Hahao Baite akonin Kilungset Thusim tata Melmulou Lungset kitichu ihin ngai khom kit diu ahin hize chun abula para chaina chan hin ngai din temna kahin ye thumakai masang khanglui lain social media khan to lu zin ki het to na ki ho ma to na an ha san aki ngai Kilungset ho ding de sanin ki het to na a ha sa de sanin hize chun golong ho nunga ho ina som na ge ziun lungsit thim thu analalun hiti chun an sun jibin hi ahin khan to machal na hung san to kilhanin lekha simna langa eho ku ki te zong yung machal to kilhanin letter kang hung hin akinga Kilungset ho zong lekha pe neu cha khana alungelo sun thu ki that to un hiti chun anaki zama to sibin hi ahin khan to na hung san che che to thanin social media lama zong ahung khang to bin Facebook WhatsApp ho ong ki sim doin mitam pin hichi media platform hi mang chan ki ho mat na ahin ne yun hichi a ko na chun a Kilungset na ahung ki ngai do a ki cheng do zong au min hi hin la social media hin kho ki pa na le wang phat na chong ei pui lung thei bangin lungel ken thin le pul do wa hin ko gen thein na zong ei pui lu thei ki den hi adia Facebook ma hin nunga mel hoi tampi ahung ki post jiu a hi zein golhang tampi nangol pi un ke zong hi bang chun Facebook kana ki chip ti lai 2014-15 lai chun Facebook nga nunga mel hoi ni ta hi kanangol pi kha in a hin tun wang hoilang ge hun hitam damun ham iti ham wang chu kanung het ta pon hi a hi le hi bang chun tu ni atu sim zong hi ta bonga social media ko na Kilungset Thusim tata bro Hahao Baite na hin su chu in ngai khom ki diu hi a hi le phat nga so lovin Thusim chu an pan taw hite lungen thei ta le LENBOI ta hin khu kan man lai chun sun le nithum kal ka nga lal chin zanting le khowa ding kal ka nga lal ki chin hin khunom na ki pa na ki ti chu ke ya ko ni anagam lama mai na hi a hin hi ti a lunga na ding nei luwa hin khu kan man lai ta chun jingka kan hi kaloi pa ka ko min hungin na fon ne hin pitadin atin kinzong aman nom na hin te tin kapitana hi chun kaloi pan chung Facebook e hon pi in e hin le pi kin a hin kin wang Facebook chu ipi hiya iti ke chem ham ti zong kan ha nai pun alo na ji chu kapum het lo hi zenge hi chun kin zong kaloi pa ko ma iti ke chem ham ka hepoi ne hilin katin hile aman chong e hilin hi ti chun kong ge chem pan tan hile pha chom khat chobin kong ge chem thin ni thum khojin lam le an ne tuidon phat jing song hello comment comment nom ka sa le jing na hi ichilai phat chu tu a kanong gel le nui za zong ji in a yuni chi phat lai ta ka hin komandan ka kyal tu che chi le lungsit omin lunghel zong ji na hi a hi le ke zong hi ti chun kong ge chem chem tan hi le ni khan hi ka ki che pe nin nunga khat hi ka hin mutan ka vet nom le jing na hi chun kin zong message ka ga text tan hi le ama zong mi prank ta na hin in reply pain hi ti chun ka ki text sun le anom le jing na hi a hi le ke ni zong hi cha kun chun ka hong ki ho do honin abang kom le ka ga dai jin nom ka sle jing na hi hin la hi ti ka ki text lon chu ahung sot phanin kalungel acham kim thei ta pon a contact number ka thum ki ta na hi le aman chu ipiding na ti ham a hin tin kin zong gol thangin nunga number athum le ipj hin hel hom tin ka dai jin aman zong gin chal lovin e hin pingalen hi ti chun kong kyo pan hlun ta na hi chi ka la chun koi ma het pi lovin lungel chung phar ka hin nei do man tan a hin ga sei pi jing ting chu nom ka sakit pun aji chu e ge lo lam te in lungel an nei khale a boi ding chu ka nom pun hi ti chun phat sot pi loile pai hinan ka ki ho pi ta na hi a hin phana hung chal chalen hi le ka kyo na thon zo a hung sot tan ni khan hi kin zo ka kolin ka kyo ki thon ta hi chini achun kin zo ka kovin aman zo hoyo ipi ham a hin tin kin zo thudang tam sei ta lovin ka hin mo ngai do e ka ti jing ta na hi le aman zo gin chal lovin kin zo ka hin nga ye e hin tin hi chini a ki pat chun Melmulou Lungset hin ko ki ti chu
KAHIN mang pan hlon ta na hi ama zalin keisang kalungyan thein ho KAHIN miltan hi te lungsit hin ko KAHIN man thei hlon chu keisang ka ki pa walin ka thlai suin ka loi pa chu to theilo ding theilo komin ka thla ta na hi le ka loi pan bang lunghan ding ham nui ding ham jong hello komin alung dong tang ipithu hitam chubanga na ki pa in tin e hin dongin ken jong athum dan ka sei pi chu aman jong e ki pa pi le jengin hi alang khana keini jong hiti chun malam hin ko ding gelin ka ki ho ji thlonin ka ki ngai na thon jong ahung sang dewin ka ki hom tho che jeng thlonin hi a hin hiti a ka ki ngai le thon wang chun ama bengalora hi je chun ama ko ma ga chi a gavil na ding lampi thei pom Melmulou Lungset hi jeng song le ka ka thona ke ta san lo na ki gin mo to na ima pon koi ma het pe lovin nom ka sle jeng thlen hi alang khana koi na khat chu kin smartphone kana choi pun video call hi lo le WhatsApp ma ge he to na thei lo zen smartphone khat na hin thot ing etin a hin imalama ipi hung thon ki hello tin ke wang kana nom pon hi a hi le chuti akanup lo phanin ke melana moding tin phone khat ka het lovin e hin thonin phone khat ka hin thoni anakila in ati phanin lam ka kila in tu ge jin ka koi jin hi hiti chun phana hung chal chalin hi le chong kha chuwin kin ka kol ting amana to pe a hi le de bangin ki hona thei ji pon hi ji chun aman e hin kol ka nga jing jin a hi le amma hung ki mana e hin kol ting pung som kha hi lo le som na khat lang ane ji tan imot no peta ane ki tu khajin ka ki ho ji thun ting le baros ma khai ti hovel kanga bep ji thodin balance ka nei lo ting recharge so hin ka pe ji in hi ti ka ki ho ji thun ting kalung han na ding ipi se hen bol jong le kalung hang nom ji pon lung hang jong leng head sa ji pon nanop nop sen lang nanop nop bolin zada pongi aje chu ka ji nei lo zen kin nang chunga thu ka nei poi ka ti jin lungna the jong leng ka ki tim ji na hi ke ma hi ke phalam si khat ma ka hi zen alung nan na khat ke sei khan lang hi le nu mei lung thom chu a hin kho chi kil khan ti tia kane gelin ima kan ha sei nom ji pon hi a hin hi tia kalung gel dan a hin he chun ke sangin aman e ngai son ka ki lung sin hlon jong chu ama dinga gen theina kana pangdanin ka gelin hi a hin kalung sin a sang che na hi alang khana ki sei phat naman hilovin ka ki ho ji hun teng le amma jong hin he o ka hin ngai je ipidinga nei ki ngai sa ham mi hi zat kana lung sit nan jong nang tabong ka lung sit ka poitin the bi zo lo komin a kap ji na hi ti a e lung sit tan e ngai dan chu ka gel le kin jong ki dang ka san amma tabong e lung sit kin jong ka ka po na hi alang khana balance ka nei lo ting jong e hin ka pe ji in ti chun phan hu chal chalin ka kilung si na thon jong kum ni lang ahung hling tan hi chun kin jong hung do tan malam hin khoding gel khom tai te tin ka sei jin hi le aman jong ahung nom wanga ahung thei lo ding dan bo a sei kit ji in nei lung se ta ta le nei nanga in ati ji in ke ding in jong ahung do ka nga ti lo a sei ji a sa ji thei ji po na hi chika la kalung don na kit khat chu hi banga e lung se na e nga ya hi le ipizia ka se ngai thelo hidem ipidinga hung do nom lo hin tem tin ke le ke ka kitu do na khat chu an hi ki ne hi chi phat chun ke zong phata in ka ki gelin e lung se the wa nga hi hin khwa chen khom pi dinga e gel thelo hin te ti hi ke ki gel tha na chu an hi to ke thlonin kin jong nunga dang kana gel pan tan a hin ama wa ka het sa nom pon a ji chu i se ma bang wa a hin hu a che khel ding jong kanop de lo he ki ne hi a hi le hi jiwa kon chun ki ho mat na ki thu za na song a hung tha sam deu deu tan hi ti chun phan hung chal chalin kin jong hin khwa chen khom pi ding kana nei ta na hi alang khana aman jong ka chan chin thu a hin he chun ka gel sang aman bon lungpi a keng thejin a phat na kha jong am ki nin a hin he chu chom khat ti chu kum thum nan ama jong in lang hin chu nin
ahong do in ako o hong lun chun khat ve ni kolin ka ki ho ma thon in hi le khat ve be hongin phal la ni ki khial ta zong le khat ve ki mel mu hi te tin e hin te me na hi a hin la hi chu ke ding in a boi dan an uploading dan thu cho chu ka se sin a hi le a man chu na se zo si chu a di su ke ye a hin tu a hi Bangalore ka che ke ding a hin kana lungsit na kana ki pa pi le nang tabong ka lungsit om lo ze a khat ve pe ka chim sangin ta melin namu inge ka ti hi a hin tin I chun ke zong ka da te te the ta pon a che ding chun ka ta na hi a hin lo che ding ka ki ko jing wang chun a go a che ding ka nom kit pon ka bol hil le ka pui the hi je chun ka in nei pi ko ma a thum dan ho chu lungthing selin ka se chin hi le a man jong e phal pin ke zong ka che ta na hi hi cha ka sei be nom khat chu ka loi nun e za da le ka che lo ding hi a hin e phal pi chu nu mei lung len ta hi ti het jing the no min ke zong ke se phal na man hi lovin ta san the le mon pi ka hi na a ki lang ki ka ti no min hi a hi le hi ti chun ke zong ka che in ka ki mo to thon tan a hin ke hi mi pa ka hi tai ti ka lungin ka sumil po na hi a hi le hi ti chun ke ni song ka ki mo to thonen hi le ka ki he pai ngal thonin a in u ka pha in hi ti chun ka ki holi mon hi le a ki he lo wang chu no man ki sama ma chu hi tan tin pha chi lam zo kan he po vin chom ka chopin pung ka ven hi le ke ki le na ding pha chu a hung thing tan hi chun parking chan hung tha in ke zong in lam zonin ka hung ki le ta na hi a jing in AMASAN Bangalore zone in hui kung sunga lunghel ta ina to tan ke zong kana to na mun zon dingin ka che ki nin koi ma het lovin lunghel na nei bomin ka ngui li thumin hi hi tia lunghel ta kom lai chun kalunga Melmulou Lungset ti la khat sim do te ding tin kana ki ke thlain hi ti chun ka hin bui pi kin hi le chom khat chovin sa thei ding in ka hin sim do tan a hin koi ma ka pi lo zin angai thei ding in om do ta po na hi ti chun pha na hung chal chalen chom khat chovin bright LENBOI ka hin sa sain tun ngai thei ding in om na bon chomin Melmulou Lungset ti Thusim song tunin ngai thei ding in ahung ki sei do ki ta na hi hello SOPI te a hi le hi chan hin Thusim chu an chai taw hitin hi chi Thusim hi SOPI bro Hahao Baite a hin sut hin chuban le ala zong hin sima hung ki sado kit ma hin hi ji chun hi chila chu ANGAINOM hon description a link kan koi tha in lungsit te in la na ngai ting le like share subscribe na bol tha che utin chule ana support o te ti chu weaver ho ko ma ka hin te me chule chi tu sima sut khil sei khil bol khil le ani ki ngai da mutin aban long le May 3 2023 ni a ka thil to kiti Thusim ta khat SOPI kai hlo sa ko na in ngai khom ki tu hi zen like share subscribe bol pumin ananga jengte